Бүгін мынакей дағы bir қол бола өспірім текту линия улағы жақшыда ушылатты тартып атабыз. Жерге тал. Ассаламу алейкум астүйшілер, амансыздар бі? Адыр ушылатты толық көрсіңір. Мына мен малыматын мен четінен бірінен алып берейін. Ушындай бір чоң ат іздегендерге таратып өтіңіздер. Бойы башту улағы жақшыда адыр малыматын баштаған тұрауыз. Санда месе аттың елері жанында тұрады. Ассаламу алейкум. Пресс болып қалып тұру же. Az көтерілет az. Көтерілет. Форманы шешіп алған кім оны? Жашыл төбетей. Кестірмағы ортада екен бірақ. Қатулақ болды, елдің бары сағынып қалып бірей. Oşur keldiş bir unuk. 8 kim 8? Tarasak emes mi? Yok, enkey oda. Bir öncetil odat kel 8. Bak pres bolup kalıp duracak. Az kötörület az. Kötörület. Bahtiyar enkey odat. Berin Seken'in altında Kızıl Sengir'de. 95'lerin ulağında daha taşlardım şu atmaya. Jakşı atışırlar. Ya sayız aslar attı şimdi. Bunu ortada Kırgızistan turgan Kurmanbek bir. Kelta bu kadar jeti aldı ortağı. Erkin salattı barpı. Bugün at salışıp jirga da vardı ha. Jaman. Kattu salıştı ata. Ayt sarı ulagayda. Zeri kalgan egen bakşın. Aleyküm. Keşa bugün jaksın mı? Bugün bir ayıldaşı ağanın аты çıgat eken ha? O Kuda kalasa bol amalat neme çıkarılış. Şarkı baylamıştı akam gelbey aldan. Özü çıkarmak ile. Ukamem sen Süleyman Otasın degenden optutup balasını mingizime çıkarıp atkan jayыбыз. Anan bul özü mындай aytkандай мурдасы боло албаса калганы şu жашка чейин киши кол болот да. Şu өзүн карагандай сактап эле şu ат болсун балама бир үлү болсун деп şu даражага келди. Аттын теги боюнча маарагынды сен жакшы билесиң. Жашы боюнча азыр 3 асый. Boyunun büyüklüğü 65 ile değil. 1.65. Kalaganda kılıp tartıp ondan ulağı boyunca öte sonu bol takşaldı. Nerede Kurtuğan akasının balası İlyas diye palvan sen tanıysın. Oşol çağıp takşaltıp azıp çağıp görüp alsa hem bolot da. Bolot degin ha? Bir yerinde bir sarap binası yok. Olu Levişkender var, taza joştu hem öte jakşı. Şu bala çağa oynamak özü negiz. Bular bir jakşılıkka iş başlap azыр. Yanında turabes çünüktөр boluşu мүмкүн. Бирок чындыгында Куда кааласа мына өздөрү жакшы иш баштап атышат. Точка чаткен мындай эле айтып коелу. Анан ошол себептен гана сатып атат бұл үч. Bir at казыкта каршында эле өзү бир сөздө адам немеден турду эле макам. Анан майда шүдө мал жандык саткан менен эшин алдында bir at тиктеп отурган болбойт экен укам. Деп мындай бир жакшы саласын салып кеңеш бергандан şu attıp eğer puluna gelgen bolsa, nasip buluyor. Kimge nasip buluyor şunday nima olaturan bolsa bereyin. At bolsa da bir olar tavarız sana buna degenden makul görüp atабыз barыбыз degenden şu çıkarış. Kuda kalsa ben bari Allah'dan kimdegi şu jakşı at alat elem şu at jakты bir göreyin dey turgan bolsa gelip çaap Kayırda ulak bulgan bolsa şu çoğun bu kişileri kanday ulaka tekşehir olam dese tekşehir alsın. Anan somu boyunca ben bu kişinin sata turgan ele oyu jok ele sasa mындай pul esepteyem degen adam bolsa деле диди бийгиле болса эле мындай сүйлөшүндөчү. Анан жакыныраак şu кишине bir талаш тартыша турган кылып $12,000 деп атат. Şu окшогон аттар чуркап атат Куда калса. Бирок аттын булагына башкасына өтө ишеничтүү. Гүлүк. Tağın nesini aytабыз? Теги боюнча жанагы ошо миллион немелерге барат. Аккеме миллион. Аккеме миллион. Bunun şeriği bunu
Айылда бар эле Чачын кыз деген bizde neme var Ооба. Ошо саткан бирөөсүн. Sen meni YouTube'ga tarttım öyle go. Azı çını çabuk atat da alıp argen çınılar aldı la. Ооба. Aha. Ошону менен 9 dep çabuk atat azı. Moskvada birisi Pride dep çabuk atat. Ооба. Ошондой мен билбейт экенмин, ошондой деп атат ооба. Aha. Bunun atası şu Öğüş'ten gelgen eкен өзү негизи Акбозада экенлер. Жаш өтүп калган малды келген бир айылгач. Берген үйрө коюп неме кылышты ошойт. Тай кезинде алган ушун. Жақсы. Бирок boyu. Бою немелери. Metrге ченедик деп атты го. Эми 69 холкадан чыкты, уруу метр менен деп атат эми 65. 65. Тартып алсın ha? Тартып алсын şu 65. Айгыр салын элекпи? Айгырга жүрдү. Жүрдүбү? Ооба. Жандай байталдар менен бир жасында. Жаңа сийгезинде ушу кышты жаңа сийгезинде мен коюп неме алган. Жакшы экен. Ден соолугу баары мыктуу. Баары зор. Чабып көрүп алсın анда? Ооба. Жакшы. Денесимде турат да неме. Туугандар айтмакчы. Мен азыр жакындан да тартам, баасында уктуңуздар, чабып көрүп аласыздар экен $12.000. Өтө күлүк. Анан барган эткени эми өтө сонун турат. Улак видеолору бар. Ооба. Мындай кандай айтсак, бир шашылышыраак чыгарыш болуп калды, бир кененчилик болгондо сен өзүң кошулуп алиги улактарда тобу менен болгондо жакшы болот эле. Мен буга чейин Ильяс салып аткандарын тарткам. Ошолорду кошосуң. Ошолорду кошком. Жакынкы эле улак ошол. Главный неме да. Şu алиги Миукандан бир көргөндөй. Бир көргөн. Көз менен келип көрүп минип. Азыр эмне көп улак көп. Ошого чейин каз улактар толтура. Жакшы экен. Келип ошол жерде минип чаап көргөн жакшы. Жакшы. Чаап көрүп алса өзүнө тең болот. Не болсо эмчи. Жакшы. Пулуна разы болот. Жакшы экен. Ушул туугандар. Бир айдачы мен жакындан тартайын. Мен буга жанакы азыр чыны палван чабып аткан жанакы Чыңгыздан ошол жерден тарттым эле. Ошондо булардын маалыматын толугураак Чыңгыздагы айткан. Эгер ошондо кошуп коем. Кайманаты боюнча Кобра. Кобра. Ошо өзү койгон ушуну. Жакшы экен. Бирок чоң экен бул. Чоң. Прайдты да көргөм Москвада. Эрмек аке чыгат жана калма кырсындык. Нуралы ажынын аты. Ошонун бир тууганы деп 9'da айтканда, анда ошондо Тагай аке да бирөөсү бар деп ошол видеодо эми айткан. Ошол ушул экен да. Ушул. Али туулуп иманаз айтты дейт го. Азыркы чуркап аткан аттарды эле ушу реклама менен эле болуп атат. Барагында выжданы бар экен, ушу рекламасы болуп атат. Алла насип кылып атат. Ошол эле ат Кудай кааласа. Мен деле ошондой реклама кылган болсо буюрса. Жакшы экен. Анда мен жакындан тартайын. Ак кемеге окшош экен жанакы. Бар бозор кетти. Ооба, немеден сатылды го жакында $33.500. Туяктары. Соору. Бирок бойлуу экен, көз тийбес. Бойлуу экен. Азыр 3 асыбы жаска. Жакшы экен. Көзү, жагы, арт жактары. Иним жогору айда шарчаны тартып кол. Мен бу жанагы көк арттагы улакта, Комсомолдогу улакта салып аткандарын тартып аткам Ильяздын. Жакын келе улак ошо бир айдын нары берисиндеги эле. Кичине буруп нары бери айдап коесуң. Солго буруп мындай. Калта карбасаң тизгинди. Дургучтайм деп эткенде була. Ордуна тегерет. Жакшы экен. Күлүктүң дагы күлүк дедиң, Күлүк. Улак ачкан болсо кетет ама. Тагай акенин номерин коебуз, Ооба. Ушул минип көрсөтүп аткан баланын аты. Ушунун атасынын номеру коюлат. Эртең о неме болуп аттылар да. Мындай айтканда ушу бармактайынан чоңоюп өскөн досу бир тууган бажа болуп калган экен. Эртең уулу үйлүп аттылар. Анан телефонду алакты болуп калбасын. Менин эле номерин коюп коерсуң. Макул, сеникин коюп коебуз. Анда номерди айталып +996 777 46 67 41. Ушул номерларга чала бересиздер. Экранга коюп коесуң. Жергетал, Жалал Ат областы, Сузак району, Жергетал айылы. Ооба. Ушу адрести толугураак айткойчу. Болду, жарайт. Апшем улак күчтүү болуп кетти. Өтө күчтүү болуп кетти. Кырып туруп, бачакташты. Асырабада деп, улак өтө катты. Мунан жийин өтө катты болду деп. Аткыл болуп кетти эле өзү. Бу ортодо кайнап атат аби. Мына бай киши кайтат де. Тагай акенин атындабы? Бай киши. Бай киши дагы ортону чайпап атат. Кушпак. Эңке кушпак, пантера чүдө.
Pantera geleydi atmaraktan kalkıp. Şurada pantera. Tak. Jigit be aka. Kuma palvan bu. Kala iri su. Tak. Tak. Kuma palvan. Erkin barpı ortada. Kuma palvan mene. Balat. Жаққан алып кетеді. Медеренке өтіп докторский. Қызыл. Қызыл киімде медер емес пе? İlyas'ın ben hatta жақсы екен. Ошолда кечке чыкпады. Мына еңкейіп атқан медер бе ол немен алды ықын алдында тұрған. Же башқа bu. İşen eкен o. İşen. Ortaını keçip atады işen daha. İşen daha Жоқ. Adletli жетілеп кетті тақчылық. İşen алабұқа. Bunu Kurmanbek'te kıyım oluyor. Arkangel. Belki de neyle sipala atat. Götürüldü. Tüy şu neme Narkoyüzdögü Kuma Palvan'dın Akkeme milyonunu arattı. Bunun atası şu bağı Talgat Palvan çağıp жүрген Bozat tüy şu neme Narkoyüzdögü Kuma Palvan'dın Akkeme milyonunu arattı. Men bişimçe. Ошо Bozatты мен да 1 жыл карагам да сатар малды. Bunun atasın mı? Bunun ataсын. 1 жыл караганда ошо Нүкөш типи деген нүкөсү бар экен. Kumakanın mı? Кумакен. Ошо бир кардал болуп келген да. Ошо биздин аттын уруктарынан берчи.